it-tibdil li qed jiġi propost mill-gvern fid-distretti elettorali jaf iwassal biex il-maġġoranza parlamentari ssir dipendenti mis-siġġijiet f'każ li jkun hemm rappreżentant elett mit-tielet partit. U dan jaf joħloq anomalija serja. Il-Partit Nazzjonalista wassal it-ħassib serju tiegħu dwar dan it-tibdil fid-distretti elettorali. Bid-deputat Beppe Fenek Adami argumenta fil-Parlament li t-tibdil se jkun qed jagħti vantaġġ lill-Partit Laburista kif il-maġġoranza taċ-ċaqliq sar f'distretti li xeqilbu b'mod tradizzjonali lejn il-Partit Nazzjonalista. It-tibdil fid-distretti elettorali kif propost mill-Gvern ta' Abela se jwassal biex Birkirkara tinqasam bejn l-ewwel u 8 distret. U iktar votanti minna x-xar jispiċċaw fl-10 distret. Dan flimkien ma' tibdil li se jaffettwa lil Tal-Pjetà u Marsa Skala wkoll li se jkunu maqsuma fuq distretti differenti. Id-diskussjoni dwar dan iċ-ċaqliq bdiet it-tnejn fil-għaxija fil-Parlament bil-Ministru Michael Falzon min-naħa tiegħu jiġġustifika dan it-tibdil għaskontu minn dejjem kien hemm lokalitajiet li jkunu maqsuma fuq 2 distretti. Dawn it-tibdiliet mistennija jaffettwaw madwar 21,000 persuna. Fil-Parlament, Beppe Fenek Adami esprima d-dubju tiegħu dwar x'kienet ir-raġuni vera għal xi Birkirkara u n-Naxxar se jkunu qed jiġu separati fuq 2 distretti. Bid-deputat Claudette Buttigieg tinsisti li ma tistax tifhem il-loġika għalfejn il-mekkaniżmu tal-proporzjonalità u l-ġeneru jaħdem biss jekk 2 partiti politiċi jkunu eletti fil-Parlament.